S obzirom na dostupnost sadržaja, web se dijeli na surface ili površinski web i deep ili duboki web. Deep web je dio interneta do čijeg sadržaja ne možete doći putem standardnih web pretraživača kao što su Google, Yahoo, Bing i drugi. To su uglavnom razne baze podataka, privatni profili društvenih mreža te mnogi arhivi. Kratko rečeno, sve ono za što nam treba točna adresa i dozvola za pristup, password ili slično. Zamislite samo koliko ima privatnih YouTube videa i Facebook profila. Nije moguće točno odrediti veličinu deep weba, ali se pretpostavlja da je od 500 do 5000 puta veći od surface weba. Ono što većina ljudi miješa s deep webom jest dark web. Dark web je podvrsta deep weba, ali za njega vam treba specijalna vrsta softvera kao što je na primjer Tor. Na dark webu možete naći mnogo ilegalnih stvari, od prodaje oružja i droge, unajmljivanja plaćenih ubojica do raznih vrlo čudnih foruma i dječje pornografije. No nije na dark webu sve ilegalno. On može dati zaštitu borcima za ljudska prava, ljudima s drugačijim političkim mišljenjima, onima koji se kriju od zlostavljača i zviždačima. On je i za sve ljude koji žele više privatnosti na internetu. Dark web možete i vi posjetiti, a kako to uraditi možete saznati u sljedećem videu.